Nanawagan ni House Minority Leader of 4Ps Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ha Department of Energy nga Department of Justice para hindayon nga aksyon kontra ang ginsisiring diri makatadungan nga paghitaasan presyohan mga produktohan petrolyo. Sumalakan Libanan bisan pa man kon deregulated na ang oil industry may ada igo nga gahom ang duha nga ahensya para mag-imbestigar. Iniinha ilarom han DOE DOJ Task Force nga gintukod ha ilarom han Downstream Oil Industry Deregulation Law of 1998. Sigun pa ha iya, pinaagyan Task Force maproproteheran aton mga konsumidor kontrahan pag-abuso ngan overpricing. Gintagang pahindaanan magbabalaod nga diri sa dang ipasa nga dayton publiko ang diri makatadungan nga paghitaasan presyohan lana labi na nga nag-inubos na ang presyo hini hapan kalibutan nga merkado. Kung may nanamduman nagtikang ang paghitaasan presyohan lana tungod ang tensyon, habot nga ang Estados Unidos, Israel ngan Iran, didang katapusan nga bahin han Pebrero. Nga nagresulta han paghitaasan presyohan lana hin nga din haros $120 kada bariles didahan Marso. Bisan kung nasugad, inubos na inihin ngadto $90 kada bariles han yan ang Abril, sunod han mga sinyales han paghunang han giyera. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.